Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponitha BJP candidate Dr. Habetero Nahi Kupalongpe BJP Asok Boy Kangraidu Nonapor MLA Kilik Nang Tebokong Apor Kachetewar Prek Ong Asonsi Non Malong Karbi Anglong Arlo Atemon Nang Kijap Asonsi Keglong Nang tini ni tini puasonsi Radaphan ihin kewang ihin kesan asonsi Arniwang sitami chimit mepin asonsi do Lason Aporahut Lakha Pharo Sirak Krahini Amri LAC Indian Alliance candidate Bikram Han Seaphan Umsoai ME School Patuak Lamalong Kang Thum Karni Mati Bot Kerek Amai Kipaman Pong Laso along Aluhi Man Peng Pen MLA candidate Bikram Hanse APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timung West Karbi Anglong Congress Vice President Hemari Kroatum Penchenglok Pinang An Songalong Klemdam Rapet Kithe Kidingatum Chitong Dun Ringti Sonsi Labangso Amayalong Don Inkoy da Trok Ahem Tunatum BJP Pen OC APHLC Mate Indian Alliance Party along Chipa Ogdun Tanglo Pinpur me umsoai laki non hejong BJP Asong Pen Kachitoidun Lakha Pharo Sirak Krahini candidate Dr. Habetiron Ahem Thikupule Pudet Sita Hinuni Tebon Sita Kopi Koson Aning Kedok Depen Lone Don Inkoy da Trok Ahem Tunatum Puthot APHLC Mate Indian Alliance Party along Nang Chipa Ogdun Tanglo La Soateng Pulotangte Nonepong MLA Kilik Abangke Karbi Anglong Arlo Sorkar Kachelarji Angring Theta na Sonsi Theglong Bonta Kwana Hokmake Apor Si Chinipo Pusi Indian Alliance candidate Bikram Hanse Waidakpen Pachinipo Bas Karong P report Karbi Anglong News Channel Amri Umsawai Pathuk Lamalong lo EPSLC Lapen Indian National Congress Alliance Pen Chingrum si ini rat amuluk Chingrum amai pi di tumteng kon lo Chingrum ya thebake non direct sirkep Assam Assembly election kilik dopo laso kilik long ong dung awut kadak kisi arjan han kapahai je phansi pi Chingrum konro lapen ka Chingrum ledum kimanga teng pen pi Surya Siri amuluk tame pi chetong kon lo Sir, la BJP tum mane la corporate political party tum nang hana koi nai thre bangke Bikram Hanse alang like dak amri LSC sort kali ba alang like dak ka so hadak tiket long de ong sin dak pen ko lake BJP tum le lang lo ne hala tum long sigi lithilu la son bangke de la se la ning je jong jong lo la pen West Karbi Anglong EPSLC ke nilia presiden lo lapen nili constituency sirkep constituency sirkep apan sini tum kam claim bilo la son nak taksi non bang ke amri lo posi dake constituency po la constituency po khanda nili kam claim bilo ne tum rat apan purana ma kisung along kame dak tum liat la nili tum ke amri asor so jeng asor rongkhang asor Difu asor lumbajong asor bang tum lang le lo ni tum ke lang ke Karbi Anglong de Mahasau lapen East Karbi Anglong West Karbi Anglong situm la khabon la son sinitum ha solar project borjanalong hal da ke West Karbi Anglong da kalile hai 18000 bighas Tuliram Ronghang ka chujor mate la so government ka chujor Adani Ambani han ka chujor hala so 4000 crore atangka ni tum wardun chor cancel dum plolo non alli gitu kumar borjana rat kumala alli gitu Karbi Anglong rat ala sini tum claim kon si dil tum no hok le haida chok amri belen haida chok rongkhang belen haida chok lumba jo mate diku belen haida chok dil tum makemang ke autonomous state assembly ar loke autonomous state long lo dang te la ke amri phanchot kali lo Karbi Anglong angkang pasin tum wan Meghalaya state long pustame like agency mate alliance party tum kido se implex tami long lo kontak taksi non Karbi Anglong pustame nang tum haider lu lote lo kitak kitun de yus nili tum ke la ke cheng sia ke mang lo la athima la ke non alom se ra ke mang ali lo 70 years ili tum Meghalaya itum han more than 50 years nang paprang adlo ili tum kapa free dun det mangke autonomous state long le der report ma la sinon mangke atumon ke mege wang thulo history ta chiripit tima dedi la so ka repeat non akke mege wang thulo dak Karbi Anglong ta itum Congress pen EPSLC tum alliance pen bangke me piglo posin mathalo la pen la song bong pen isik birta ke me nai non mat bangke Rahul Gandhi ke hai
non prime minister kang nije banglo pap jin pen alang lidak mit hangkar benglong wang si autonomous state lake alang lidak commitment si piat loje pi vek po bang ke puet lo dang de tu ki hang dun joy pik lo bang pipo lo de tu ke dengan lok chalo gen lasi power han pina alang power long pang ni long na APSLC alliance untuk me power pang di na la bang ke deng dun ja kong litum do lasi nil tum ning tep dikang Sala ini dak veteran doktor veteran ahem thikum long pen seminang tumlong ki join dun asi las orat apan sipi pini ke dak sawai arat atum sawai lo dak amri rat si pini dak join nang dun lo tiwa khai pen khasi khai pen da pen karbi tum chingrum persi ong dung a BJP pen si resign si pini dak nang dun athi bangala henlo ke damtang 13 years ke la dum ke thang arar pan claim ki dekhe dat lasi ni tum dak puloje amri ge la ke inkhir jir constituency non amri LAC la ke lasong hoy ke aket 13 munit ingi bang we pin la lasi non abuter satum vote ke jog ye tum ta inkhir ser tek ser re ser kamata tek tum ang selu lasi non ke bang ji bang ke la inkhir jirai hoy long bang ke la alliance asit pen ki siar jan dum pan pahai basi atum si ingi bek tema udum mate arjan ke dake kitu unji ke a orse wedel si habiteron alangli APSLC le bang sonte ni si muthe te kier si jipi der je polo lang li di tanong ke kudum ke lang je thing long ke rong wangon e buda chini lo ke ka chi ho long te do nei BJP ke chi ho ke chong hia party hadak do dun se lang dun ke la ke nili panang compete sum krum ko lang chini mai kan chini Olalo pini ritum da 112 amri legislative assembly. Pat ini waramla pini amri da omsuai pator prabalong nang tum da betek long tum alliance partner APSLC la pe progress labang so good kerek amai ongdung ben dil to candidate because on se ke haipan sambil itu ongdung abu pen ke hai pasir bang sekam dang amai ini keplengan ini itu ini certainly pini labang so amai long koploki dak BJP MLA candidate Dr. Habiteron hemadung wa sambil pan almu gachitong Dr. Habiteron ke chini ke data mrisora chini ke andang pitung kosong si chini kasi ala doktor ta kopia doktor ta ne labang ke alang li pandam se arjunang ko no ahok pera doktor ma mate duplicate doktor ma labal tu marjunang ko ahok pera doktor pasal da amriara tunji pini ni arni la ana muluk chitu te dike alang li pan se kroyat salang li bang kopia doktor ne ke claim labang chini de to alang li pan arjunang ko lasi pini labang ke alang li dame chini lo alang li hem tiku pen tan sila pan hajar amuluk dil tu ke line salong la ana muluk dil tu malong nang jerat nang situ tu ke labai si banghumi ni la se alang li tame nong mang lang no pigi la so news tek lo pe kar biang ror anglong ora tu man lai si pachi di lo non ke bangji election tarik sir cap arni bang ke netum India Alliance bang si ke hai angthek ke ini dak amri along pensi thek dak saat ini nanti tumlong na chip of dundo la selang itu me kopi party pen alang tu macam apa so BJP pen lo BJP tu yang selana kini petalang tu pini tu alang wang beda jik BJP tu henu pu chini at sedil tumlong ke bang lo nil tum tak pingo ke sita me alang tu aning arong pen sedil tumlong na chip of dundo la pen ang thek lo je BJP a government ke la non tarik sir ke parni pensi ek crap lo la pera tu cinema tamne YouTube bang ke chini ji ini alliance long orang tu chip of dundo bang an senang chip of dundo kaddu ko be bang abang pukali don si don pengkep la sir kep ke ini bang jap la Rongkham LAC long BJP party chepa high ponchi aphan along BJP candidate Tuliram Rohang helicopter pen campaign kida ni jangkar biang long ke parlo Rongkham LAC long BJP party chepa high ponchi aphan candidate Tuliram Rohang ahin pen long ni MAC constituency long MLA kilik amai padupo bangso amai long kitengsi kopili arlo Novelbel patu aklamalong padupo Lapen Lakha Pharo Sira Crazy Rongkhang LAC MLA candidate Dr. Tuliram Rohang BJP Kapahai Ponchi Aphan Suri Amuluk Chetong Dunpen Kilik Chepahai Ponchi Aphan Pura Kilik campaign Padupo
Bangso amayalong EM Rina Terangpi MSc Pawan Kumar Ray Lapen Abarim EM Rensing Bay Forest Board Chairman Sarthi Kram Satum Chitongdun MLA Kilik Tebok Ong campaign ta Chimit Mebom Asonsi Pinile Thotta Kopili constituency Arlo Navelbol Patua Klam Along Pusitame MLA candidate Dr. Tuliram Ronghang campaign Pado Bangso Kilik campaign along MLA candidate pen Lamthe Kechai Ponating ke Karbiang Long Paching Thurpon Chiaphan Rad Athingno Lamchak Chipipon Lapen Nawaibal Arada Tumaphan Akejoy pen Longle Pata Pipon Lap Chiaphan Rad Athingno Lamchak Pitekang Kheruni pen Kam Singh Dera report Karbiang Long News Channel आज इलेक्शन का सुबह हमारा 20 में लोकल एबीसी पवन कुमार जी कार्बिआंग ऑटोनोमस काउंसिल का EM रीना तेरंगपी जी एक्स EM रेंसिंग बे जी आज यहाँ पे दूसरा सोना गांव से आया है मेरा पिता ही भाई बहनों पहले हम लोग सबको हम आप लोग के लिए नमस्ते ठीक नहीं है जी यार मीटिंग करके आवाज ठीक नहीं हो गया होगा आप लोग तो मतलब वोट तो देगा 100% देगा और यहाँ पे शांति चाहिए नहीं ना चाहिए यहाँ पे आप लोग विकास चाहिए नहीं चाहिए विकास चाहिए आप लोग का जितने गवर्नमेंट स्कीम नरेंद्र मोदी में दिया है और डॉक्टर हिमंत बिश्व में दिया है आप लोग फ्री मिलने के नहीं चाहिए आप लोग का यहाँ जन्म से आप लोग क्या यहाँ में रहता है नहीं आया आप लोग का फ्री पोता जमीन चाहिए नहीं चाहिए सब चाहिए तो आप लोग वोट देगा नहीं देगा आशीर्वाद देगा नहीं देगा क्योंकि हम लोग कोपली कॉन्स्टिट्यूंसी में पवन कुमार में बुरा है या 3 महीने से हम ये आके आप लोग सारा लेके आप लोग का जितने लीडर है यहाँ के लेके विकास के लिए सारा समस्या समाधान के लिए हम लोग एक साथ बात करके समाधान भी खत्म करेगा एक साथ काम करेगा आप लोग आशीर्वाद देगा आज यहाँ पे हम लोग शांति चाहे कार्बी भी रहता है और आप लोग भोजपुरी भी रहता है नहीं है भोजपुरी यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग भोजपुरी भी रहता है और यहाँ पे गोरखा भी रहता है हम लोग ये जमीन एक साथ हम लोग जितने रहता है यहाँ पे एक साथ काम करेगा शांति के लिए विकास के लिए सबका प्रजा सबका विकास के लिए हम एक साथ काम करेगा होगा आप लोग आशीर्वाद चाहे जितने यहाँ पे जो टेट कैंडिडेट आप लोग जो टेट कैंडिडेट है ना यहाँ पे टेट कैंडिडेट है ना टेट दिया ही नहीं जितने टेट कैंडिडेट है आप लोग को एपीआर हुआ नहीं हुआ यहाँ पे एपीआर तो हुआ अब जितने टेट कैंडिडेट आप लोग करो एज पर नॉर्म हम मदद करेगा हमसे 100% हम मदद करेगा आप लोग का होगा आप लोग का कार्बी आंगलोंग के लिए हम लोग शांति चाहिए नहीं चाहिए कांग्रेस जिन्होंने तो शांति नहीं है यहाँ पे कार्बी कोकी क्लेश कार्बी बिहारी क्लेश कार्बी रेंगमा क्लेश लेकिन जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सरकार हम लोग आया है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा दिसपुर में नेतृत्व लिया है 3 कार्बी आंगलोंग गठन हुआ इसका बाद सारा कार्बी आंगलोंग शांति हुआ नहीं हुआ शांति हुआ यहाँ पे शांति तो हुआ इसलिए परमानेंट शांति हम लोग यहाँ पे चाहिए स्थायी शांति हम लोग चाहिए नहीं चाहिए एक साथ काम करो आप लोग का आशीर्वाद दो आप लोग जितने यहाँ पे
शहर को भी 10,000 मिला ही नहीं मिला, 10 मामा दिया ही नहीं दिया 10,000। आप लोग का Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu.